Hakali tadi uni ubnai Martis Langwar uwana kacnong mukhap daa uyo ribbon weda kuwe ule ya kelama kam idak open night pejba yaka nature mini trail train Hakupli holiday retreat kau em kacnong yau thame West Jantia Hills. Martis Langwar mto UM ke kerdan pore puthi tangwar cna weapon wanduru do ohi yaka nigerel kam uwini ke beru UM sap o cna yaki tiar gitar ne benta uye leki khana klem dapen kam de petrol ne diesel tangwar de borga gravity don hi. Hakani gelang pelet pejba da em lang lagi dekot yang Kupli Holiday Retreat Tourism Society de lang giwa chong chnong giwa yok mentoy nagi kam unke suwari wa kibi de. De yok lek ye kelam no chairman yang society wa na Martis Langwar kam uwachna yang ni gerel wa kam jok lek gi dekot yang society giwa da kerpat ye kibi wan wam tok wa pun bot ye kom chna rel klem de yok bor na Martis Langwar. Ne ba hakani de man ko bot ga start yang o wa gi pun bot daw teng khen gi ga ain copyright. Kong he mut sang go apply wa da among tôi và ông Sar một chỉ có tôi chính em nga một percanggih ikan bor yang nga một và mahu ki kre một sang ngoi yo pelai untuk dayak lutu yo kadi ikan bor untuk play open chana da hendrai leu yo Sar wa kadi jingtik ikan untuk yang nga một percang le ngi kamu pun jat hendrai ye cham Sar nga da ong ya percang tomat percang chana gani go nga wa o da hendrai among yo Sar một leu untuk pe ni da chana Iganiga keriken gua man gua kam ga kekare gua chongke kena bat ge ham jok por le gua hei te wa gani ga gare gua nga tnao man gua musa man gua lai bai lan ti bat jok por man gua pukmen yagi nong ban pat ke bat gua chongke gani gua por yagani ga gare Hari ini ke step yang ketiga seni pempayu kejing senyau kemen wanga kau Jerman muka jingbut kejing temu haku sedang ya keni kekam bat keni kekam kam ogi parang tu kuman inovatif wa kumpu keling yang kau perkai hendri embak de kejing ya cembo ni kumru wa mi kedi kesap ketalen kejing temu yang nga bat kejing temu yang o cuna ya kedi uman kuwa yuk kena ya kende dan kuwa he yuk kende they were unsafe but they were enjoy ini ketau. Kehadiran kejin persang kiwa cisian arsian teman kuwa job but kermen nile wa keni kam lai kesekemat kuwa pengkemen ya kinong wan ke cenika pak kiyong ini. Secisian ke jengker pat kiyong nga kuwa hakro kakmat tam ko kejin kuble ma Martis Langwar but bo kejin kerpat le ya ki paralok perjor kiwa yo ya keni ketau wambuda bo ya kisambut kiyong ini wah senau ba ham ya but ya kani ham ya imitate ham ya kopi ya kani ni ba kani tok kejabeng ke yang Martis untuk wo ya but api ni ba wo ya but ke jam hende utum pia ya kejabeng ban ke yi kuam senau so dekat kam tik ini ki ideas kini innovative ideas yang uman ki wa burom bat lada wa pi ya ki wan pi ye pi kulin o le ye panbor o ni ba oh to da chinau chibun jaki machin do ki machin thle den ki machin ki wo tan chiep ki machin ki wo bun jak kam kejing kwa yong ki customer kam kejing kwa yong ki bru samen de kwa do pendrong secisian ku ble pi wa ro bat kermen wa kami ke program go kian uman ko job bat kwa snau suk snau tenat apa di yang perlu kibawan ke bat kibawan wan chongke ya kini kami training kuba da pengkrek do Martis Langwar ke kuble sibon